Grazie. Grazie. E adesso faremo un Gloria tratto da una messa creola molto ritmata. Dateci una mano così facciamo andare via le nuvole. Un po' difficile, ma dai. Gloria a Dios en la tierra, pasan los hombres, claman al Señor. Gloria a Dios en la tierra, pasan los hombres, claman al Señor. Te alabamos, te adoramos. Dios
chiamano Señor. Gloria a Dios en la tierra, pasando hombres, clama al Señor, porque tú, solo tú, Señor, tú sos, porque tú, Señor, tú sos, solo tú, solo eres santo, tú solo Altísimo Jesucristo, solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Grazie. Grazie. Grazie infinite. Vi presento i musicisti straordinari. Carlo Cantini al violino. Valentino Corvino, violino. Sandro Di Paolo, viola. Enrico Guerzoni al violoncello. E loro sono gli Arche Quartet. E alle percussioni Ivan Ciccarelli. Grazie, avremmo suonato anche di più, ma